imamo Just Cause 2. Zadat ćemo se, to je prvi video. Počinjemo već sa snimanjem. Ti piše u komentare šta kod ove ostale igre snimat ću misterije. Možda skinem. Možda, ne znam ako, možda neke misterije u igricama. Pa kad počet ćemo snimamo malo jače igrice, pošto dovoljno nam je kompjuter jačine, komponente su gore. Pošto grafička je GTX 940M, procesor je i5 sa 3 GHz, dobro ima quad core, jak je, može, samo problem, imamo modove, na primjer first person mode, čekaj, evo, što je nešto rekao. Znači, na primjer sad ćemo da uzmemo Black Market, da kupimo neku jebanciju. Sad prebacit ćemo se neki aerodrom, se zajebamo, čekaj. Može... Pravimo kompromisan aerodrom, pošto je zauzet, na primjer. Evo nas. Nema. Evo nas. Dajte sekund. Čekamo se da avion. Ajde, uzet ćemo ovaj avion. On je dobar. First person mode, mislim, loše su ga, mislim, ta igrica iz 2011. Nije imala igrica, klasika nema ovaj first person mode i zato nije ni odrađen kako treba. Bolje kako, ne kako. Ja mislim da je čak bez ova igrica od Open World bio među najboljim, možda čak i najbolji za ove godine, pošto vrlo je genijalno odrađeno. Teksture su dobro, mislim sad kad su prođivale ove jače igrice nije, ali i sad na primjer baš odrađeno dobro i voda je čak dobro odrađena, sam na pojedini, mislim, ima dosta brodova, avioni, ima cargo plane, to je najveći avion. Igrici su dozvoljeni modovi, može, mislim, oni su proizvođači, ima stranica za mode, Just Cause 2 mod su tu, ima svaki mod. Imate Superman mod, to je za mod za Superman Fly mod za letite, možete idete u visinu koliko hoćete, velika brzina, sve. Ja. Zapravo. Ali ovog ćemo zvati Just Cause 2 Terminator. Mislim, dobar. Sad ćemo da ga kačnemo. Dosta leti.